Massive Line. Iako ne tako dobrih karakteristika u eksploataciji kakvih su višeslojni, masivni podovi i dalje imaju primat kada su prirodni podovi od drveta u pitanju. Sam osjećaj da ste u svakodnevni životni prostor uneli toliko prirode je nezamenljiv i nema cenu. Osim kvalitetnog domaćeg drveta hrasta, oraha ili jasena, koje ima apsolutno jedinstvenu teksturu, ugradnjom masivnog poda proizvedenog u fabrici Tara d.o.o. uživat ćete i u jedinstvenom dugotrajnom mirisu drveta, mirisu prirode. Predstavljamo vam Massive Line, kolekciju masivnog poda u 12 dekora dimenzija 20 x 120 do 180 x 500 do 2000 mm. Massive Line predstavlja kolekciju masivnog drveta, hrasta, oraha i jasena, napravljenih od punog drveta, debljine 20 mm u preseku, širine 120 i 140 mm, dužine 500 mm do 2000 mm. Završna obrada Massive Line kolekcije je nemačko pigmentisano ulje Osmo u 10 različitih pigmenata. Karakteristike samog masivnog poda, on pruža punu toplinu vašeg doma. Pošto je obrađen prirodnim uljima Osmo, dobija se baš taj osjećaj punog drveta u vašem domu. Kao i druge vrste gotovog poda, montira se na već pripremljenu betonsku košuljicu, bez faze poliranja, brušenja ili lakiranja na samom objektu, već iz fabrike dolazi kao potpuno gotov pod. Standardizovanom ugradnjom Tara parketa na adekvatnu podlogu dobijate najdominantniji komad nameštaja u vašem domu, koji pravilnom upotrebom mogu koristiti generacije. Detaljnije o našim podovima i stalnim akcijama možete pogledati na stranici www.taraparket.com. U dodiru sa prirodom, Tara parket.